Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, you are welcome. Bonjour on de connu surtout, soyez les bienvenus. Today I'll make pork, fry pork. I'll use I have here vegetable seasoning. I have mustard. I have ground mint. Here I have chambaroma, black pepper. I have ginger. This is ginger. This garlic, three cloves of garlic. This one onion. Here vegetable oil. Vegetable oil. Bonjour na de konyoso. Bonjour encore. Lelo na okalinga ngulu ya okalinga. Eza ngulu ya okalinga. Ya ngulu okafu Italian des ali. Eza ngulu ya kotumba. Te na okalinga ngulu ya okalinga. Na ko salela poivron noir, jambaroma, muscade, moutarde, na oyo eza vegetable seasoning. Ya kona ba vegetable. Yoko sala mpe misuni. Nanga mpe na misuni za kitoko. Na awa wana zali na litungulu moko na niki deja. Oyo eza tangawis na niki deja na 3 ail. Na 3 ail. 3 ail. Naza na huile oyo ya vegetable ya ba légumes. Yango na osaela lelo. Na ko banda nano na ba I'll put three onion, ginger, garlic, litungulu, ail, tangawis. Just on. Tout vegetable seasoning, deux eaux il y a légumes, assaisonnement ya légumes na deux loutou ya tout tea table vegetable seasoning, jambaroma, tout jambaroma. 2 eaux pour la jimbo. Tout. Il y a le toati. Tite boto. Jamaroma. Demi tu ici raf tea table raf non raf but ça dans gratte made muscade. This is black pepper. Poivron noir, black pepper, na sous demi, presque demi car demi. Après I'll use moutarde, nacha moutarde nanga. Deux loutou ya tea ya moutarde. Two tea spoon for moutarde. Pour la moutarde non sili. Il faut mélanger encore bien.
And I'll add my oil soon. I'll add my oil. How much you want? La chepe huile nanga. Mais yo lingi mais. On déjà na huile déjà. Et ça la après ça la bien. Il faut se mélanger. Now you see now, I already mixed all together. Mix all together. Na mélanger maintenant bien surtout bien mélanger. On y vidéo me la mettre. Un mélange déjà très bien. Donc on tique en haut les là c'est on tique en haut et va à table 3 heures de temps ou 2 heures de temps plus et va dans la salle on côté bleu sur le bien. And then now I mix all together and I'll leave it there maybe 2 hours or 3 hours after I will go fly that. Merci. But on does après na au calme en haut. Donc, nous allons monter les deux motos métier. C'est bien très bien. Now, I'll find my pork low heat. Low heat and it helps that to cook very well. Now kan gona moto mwa mkie ya media kat kwa ya tebelete po bela bien tina kat moto mwa mkie so moto ebele o mone beli libande na kati eza mubeso moni moto abukie ezo biso mo matila mkie si ko bela na kati moto abukie kati. No, never. Nossa, mas tudo na nossa colo. Não sei não. Vamos mkit kila kiba tuzo na balisha. If you want to do a bit chili, acha mwa pipila mkina matungu na sala. Da mkia kaka. Sala ngo. Siko liye. Pipila mkia. Just a little bit chili. Siko yango ebeli. I already finished. For this and for New Year, finish delicious. This lemon, delicious if you try my recipe. It's delicious. Both make a recette so you is a kitoko vraiment tanta chiba tana cheso ba sezo nema na ngabo mona ki mais ce que lini so basa su mungo menga na mona kane na chikbo ekoka kina soko mundo baksa mwa eloko lingo oyo linga ko bakso bakisi mais ibimi kitoko bo meka recette bo sepela vraiment bebeli kitoko na matungulu
Ok, thank you for your supporting. Merci, bande, comme soutien à Bino. Merci, et belle qui tombe. Bye.